podzakonskim aktima i aktivnim učešćem Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaja i infrastrukture ovu delatnost dodatno da uredimo i čini mi se da će to sve delatnosti kojima se bavimo u zakonu da stave u istu ravan. Stratifikovat ćemo, odnosno jasnije ćemo definisati ulogu i nadležnosti Republičke komunalne inspekcije, odnosno lokalne komunalne inspekcije i ono što je važno, neke termine koji se nalaze u zakonu uskladili smo sa matičnim zakonima iz njihovih resornih ministarstava i mislim da su to najvažnije stvari koje se tiču ovih izmena i dopuna. Nije malo, ali opet mislim da će značajno dati prostor da lokalne samouprave podignu kvalitet i nivo pružanja komunalnih usluga.